وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ko feƴƴiɗo hari hide yewtude fi neediji ɗaɓɓowo gandal on ko honɗum e neediji o haani heɓude yewtuɗen fi hella hakkunde makko e nokkure nden ka o woni e andinade ɗon. Yewtuɗen ɗin neediji ɗon ɓanginɗen fi ɗaɓɓoygol ngol, jindugol ngol yaha ɗaɓɓoya no o haani wa'ude noon ka wonki makko, no o haani wa'ude no wondude e karamoko makko, no o haani wa'ude ɗon wondude e windande nde o woni e fiinade nden. Ko ɗum ɗon sakkiti ɗen yewtude fi muɗum hande ko neediji ɗi o haani heɓude ɗin ka wonki makko. Adabul mutaallimi, neediji ɗaɓɓowo gandal on fi nafsihi ka wonki makko. Aranun ɗum an yutahhira qalba, ko yo o laɓɓin ɓernde makko nden, li yasluha fiyo moƴƴu bidhalika e laɓɓingol ɓernde makko nden, li qabulil ilmi fi jaɓugol gandal ngal, wa hifdhihi e hunjagol ngal, wa an yatluba al ilma e nde o ɗaɓɓirta gandal ngal, yaqsidu bihi hara himo faandori e ɗaɓɓugol ngol wajha Allahi, yeeso Allah ta'ala to ɗo, wal amala bihi e gollirgol gandal ngal, wa ihya'i shari'ati e wurnitugol shari'a diina kan. Wala yaqsidu bihi hara o faandoraali e ɗaɓɓugol gandal ngal al agrad ad-dunyawiya, faaleji. Agrad ko faandundeji aduna yankoji. Li anna al ilma, tawde gandal ngal ibadatun ko dewal. Fa in khalasat fihi niyya, si annuye o laaɓi e nder ko o woni e ɗaɓɓude kon, qubila dewal ngal ngal jaɓe, wa namat ngal mawna, wa namat barakatuhu barki maggal on mawna ɗuuɗa. Wa in qusida bihi gayru wajhillah, si tawi faandorama ɗaɓɓere gandal ngal, wa in qusida bihi, si faandorama ɗaɓɓugol gandal ngal, gayru wajhillah hara wona yeeso Allah gon ta'ala towɗo on, habata golle ɗen ɗe bona, wa khasirat safqatuhu ngeygu ngungu perda. Faqad ruwiya gonɗi fillah, faqad rawa gonɗi fillike Abu Dawuda bi sanadin hasanin e tugande sellunde, an Abi Hurayrata fillagay Abi Hurayra annahu qala, wondema o maaki, qala rasulullahi nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, man ta'allama ilman, kala on janguɗo gandal, mimma yubtaga bihi wajhullah, ko tawata ngal gandal ɗon ko fi Allah tun ɗaɓɓirte, mimma yubtaga ko ɗaɓɓirte bihi e mum wajhullahi yeeso Allah,
la yata'allamuhu hara o jangirali ngal gandal ɗaɓɓirtengal Allah illa liyusiba bihi aradan si wona yo o heɓu hunde min adduniya immorde e piiji aduna yankoji ɗin lam yajid kanko on faandorɗo ko ɗaɓɓirte Allah piiji e piiji aduna yankoji ɗin o heɓata arfal janna urgol aljanna ngol yawmal qiyamati ñande dargal yani ko o faandi e arf rihaha ko urgol aljanna o hadith ɗo himo yowwodiri e ayeje ɗiɗi arɗe ka deftere Allah firiɗe aya arano on ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en ɗon man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Mana e oɗo aya holli si tawi neɗɗanke waɗi gollal ngal tawata ko Allah ɗaɓɓirteno o faandike heɓugol koko yacci ɗo o faandike heɓirgol ɗum aduna wonon no heewi ka angal laɓɓingol annuye on buy e jangoɓe Qur'an no yana e sifa mum mana mo jangude kono hara faandunde makko nden si concours waɗi o yaha o tawoye ka concours surtout wano nokkeli leyɗe go'no toon si a yahi ka concours gañiɗa a gañaki ɓenni a heɓay $8000 mana fayda hara kanko ko woni ka hakkille makko fewndo o jangata o hunjo ko fi o waɗoye concours o heɓa inde himo nani $20,000 ma $40,000 mana ko ɗum ɗo woni ka hakkille makko idan o jangi kono faandunde makko nden ko heɓugol on aduna ɗon idan ko ɗum waɗi no hulɓini ha si annuye on o laaɓali golle ɗen ɗe wona e hulɓini ko fi hon ɗum Allah ko ɓangini ɗon si tawi neɗɗanke on ko ɗum ɗo woni ko faala heɓude e dewal ngal o woni e waɗude ngal ko on ɗum o mari toon ko jahannam tumma ja'alna lahu jahannam to aya ɗimmon ko Allah wi man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhatun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar yani ayije ɗe ɗi noon hiɗe hulɓini ko fi fof e muɗum si tawi tun gollal ngal dewal ngal a waɗingal tawi an ko wonɗa ɗaɓɓude ko geɓe aduna yankewe ko koohinede ko teddinede ko okkorede ko ɓantede ko lamminede résultat on ko honɗum ko yiite ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ko ɓe woni ɓe tawata ɓe maraka lahara si wona yiite mana o andi hadis on ɗo ko wi o heɓata urgol aljanna idan so heɓali urgol aljanna ko fi werdeji ɗin ɗiɗi ko lahara tammere ala ka la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha mana neɗɗanke on o mara galle ɗe o hoɗata ka lahara si wona ɗe ɗiɗi siko moƴƴere o mahiri ɗe wona on tigi aray o malama siko aksu muɗum haray o perdi yo Allah dandu en perdiri idan mana oɗo hadis ko omma ɗen ayeje ton o firti ɗo hollugol si tawi an e golle ɗen ko faandiɗa ko aduna kala noon gandal ko yondiri e Qur'an e gande alqur'an ɗe gande sharia e konente mum ko tawata kon ko dewal ko tawata kon ko dewal sa jangi ɗum ɗo tawi an ko faandiɗa ko heɓugol mbuuɗi ma kono tawi muɗum haray woni muskila si a laɓɓini noon annuye on ko heɓoyta towo hande kadi wontay toon kono taw hara annuye on no laaɓi ko fi Allah wonɗa e waɗirde no way waka hajju goɗɗo no yaha ɗo hajju hara faandunde nden ko yo wiye tun ala hajji mana ha tawa si a wooli inde makko a falji a wattali ala hajji on o seytinay ko fi on ɗum ko wiyede ala hajji o ɗaɓɓi kono ka hajju Allah subhanahu wa ta'ala himo yewte ɓay e si hajju on gasi kono ɗum o wi on mara bakkatu e ko ɗaɓɓoton ko mana woni joni hajju gasi ko fi Allah yahirnoɗa ko fi tottugol farilla Allah on hajju gasi ya ɗam luttiri mbuɗi ya sowdu maketi addora yeyita maya
keye mo yiɗa toon hiɗa faala sodde fii ko jeeya ella ala e muɗum la junaha alaykum an tabtahu fadlan min rabbikum idan kono faandunde nden ka fuɗɗode yo taw hara ko fii Allah joni noon kala tono ko heɓoyi toon immorde e tono aduna yankejo ella ala e mum kono taw hara na ɗum ɗon faandiɗa fewde ɗaɓɓata gandal ngal idan ɗo ko needi ndin wondude e ɗaɓɓowo gandal on go'o ko yo laɓɓin annuye makko on hara o ɗaɓɓirali gandal ngal si wona fii Allah na fii yo weñju o yeddodira e woɓɓe goo wona fii yo o heɓu geɓe aduna yankoje wona fii yo o gaño e concours ji o andi o annuyeɗo so laaɓali ko ɗum addata concours no waɗe goɗɗo ɗimmojo ma o fuɗɗo janngude yeloɗa yo falju hara noon ko defterelle nde wona janngede ka hara sago ma ko yo falju fi wota woni premier e hoore maɗa o andi nodda joni faade e probléme jano noddi faade e probléme jano ko an a yeloto yo falje ka deftere Allah la yatihi lbatilu min bayni yadayhi wala min halfi tanzilun min hakimin hamid an so a yelike yoɓu janngowo ɗum ɗon on falju aray annuye on o kaani ko woni sabu o kaanude ko angal laaɓugol e faandunde nden needi ɗimmiri ndin an yubadira ko yo o yacco shababahu fewndo sukaaku makko ngun ɗo e o nawyude wa awqata umri fewndo hettare nden ka nder gurdam makko ɗo e o nangade o yacco faade e hon ɗum ila tahsili e ɗaɓɓugol gandal ngal attahsil ko ɗaɓɓugol wa an yaqna o yondinora minal quuti immorde e nguure ma tayassara ɓeri ko newi ko wa in kana yasiran haysi ko seeɗa o heeɓi wa minal libasi ka coñci bima yasturu ko surrata ko o yondinora ɓeru ko surratamo tun na yo haɓɓito ɓe o heɓa kankiram ma o heɓa ɓe valise heewa so heeɓi ko o surrira awra makko on yo ɗum ɗo yonumo so heeɓi ɓeru ko o darnira keeci makko ɗin ɗum ɗo yonimo ka ñamete fi o hettano gandal ngal tati on an yaksima awqata leyli wa nahari yo o sendu waɓutuji ñallal makko ngal e jemma o mana yo waɗu programme janngo mo mara programme karama heɓirta gandal mana e nder leerje ɗi o waɗu saa'iji ɗi o janngata ɗin ka o fiinoto ka o rewtoto ka o dukata ɗon ka o ɗeɗo mo bee e ɗiɗo no mari ko herti woɓɓe si ɓe immike ka jemma mana wona e 3 heures ma e 4 heures ko ɓe hunjoto ɗon kon tabitay hunjagol ngol yaaway ko fi on ɗum hakkille ɗen no fowti o ɗaanike ko ɗum waɗi no tawa e neediji ɗaɓɓowo gandal ɗanagol law tahiru so a hiiri tun ko ronkere heɓate si ɓanndu ndun ronki haqqille ɗen ronki hay immoyɗa janngugol a wata janngude so a wattani heli so a ɗanike hay findinaɗa kara han finirta a finay kadi hara ha joni hiɗa ronki idan go'o taho ko torateɗa kon ko yaɗano law wiya leerji arani ɗin ila e 21 heures ila ka geeƴe juula walagol ɗon ɗano leerji arani ɗon fowtere ko ɗi marani kon haqqille ɗen e ɓanndu ndun sa'i hay gooto mara photowo noon ka fowtere ɓanndu ndu leer gooto mo ɗaniɗa be e ɗi leerji tati arani ɗon no fota e leer ɗiɗi ɗanaɗi harana e on sa'i ɗo nden mana si a ɗanike misal e 21 heures 22 heures 23 heures 0 heure ɗi leerji ɗo tati no wawi siko leer jeego ɗaniɗa ila 1 heure 2 heures 3 heures ɗo leer gooto no fota e leer gooto illa fayda 4 heures naɓi dow ɗanagol ngol contraire aray hannde kadi a jippotoni hannde mo ƴawi ha fello ha dow hannde kadi ko jippagol idan ɗanagol ɗin sahijo ɗon ɓeyda e ɓandum teddugol ko fewn ɗon noon kadi ɗoygol ngol wiyete no ɓuuri welde donc ha si subaka juulama waltagol ɓaawo subaka no tawa e ellaji ɓurɗi mawnude ko ɗaɓɓo gandal yanata e mum juula subaka ha gasayna yo ɗanto gokku o ɗuytoto ko ɓeydotako idan ɗi leerji hittuɗi ɗon leerji adi subaka on e leerji ɓaawo subaka on no tawa e leerji kanŋeji ɗin ɗi tawata ɗin a hana waɗude ɗin ɗon sa'i fowtagol ɗin ɗon ko sa'i gollugol
si alan sara juulama andi kaylula no woodi ɗanagol si a soƴƴi manani so a juuli fana fowtuɗa ɗon seeɗa sa immike on saayi ɗon kadi no tawa e saa'iji ka gandal tabitata ka hoore kono ɗo min saa'iji ɗi mi wawata ɗin hunjade no wawi wonde harana ɗin an wawata hunjade kono ɓay hiɗa janngude e nder ko wonɗa rewtade kon a ndaaray ko honto ɓurata tabitude ndaara waɗa saa'i ka haqqille ɗe ɓuri moƴƴude ɗo waɗa ɗon saa'i hunjagol ngol fiya hunjo heña waɗa saa'iji ɗiya fi rewtagol idan an waɗana hoore ma juɓɓudi ɗin senda joni noon leer nogay e nayyi haray ko leer jeelu waɗanta darsu maɗa o ko ɗo andoto ittiri wakkilare maɗa nde so a wawali noon wadde ndi juɓɓudi ɗo kadi tamma on bonay hara ko heɓoto kon ko seeɗani ɗum ɗon taway ko ɓuri himmude e ko wattanten koyeli e min e muɗum fiisi hiɗe faala heɓude gandal ngal dukugol ngol fillitagol ngol ɓe wiyay ko sonko heeɓi deƴƴere marata ɗum ana so a jangi ha a hunjike ayni a fankay tum majja marota ko hande kadi tan ko ɓeru wo hiɗa dukude woni e marade idan ara ndin juɓɓudi ɗon no himmi yo sendu waɓutuji jemma o ñalorma on wa yastafida minha o naftora ɗin sa'iji ɗon o waɗa kadi noon naya a gollu naɓa fof be fowte koɗo waɗi toɓɓere nayaɓere nden ɗo no himmi ha o wi hon ɗum wa an yuqallila nawma yo fanɗin ko o ɗanoto ko mana taw ɗano boy ma lam yalhaqhu darar fanna man na angal ɗanagol ngol wonantamo sabu lorra fi badanihi ka ɓandu makko wa dihinihi ka hakkille makko mana so on tigui janggi o fowtaki ko ɓuuri hewde kon o heɓay on probléme ɗo o nana woɓɓe no inna kaari janggi ha wilike na jande nde wili ko angal fowtagol ngol e hino ko karamakoɓe tarbiya ɓe wi'i yoga e ko neɗɗo on wata hutorde o janga beru o ko o jangi lorrotamo ka haqqille makko hay hunde si a jooɗike a jangi leer goto timmuɗo heɓo minti 5 ɓawo leer goto ɓe heɓo minti 5 ma minti 10 ɗi fowtotoɗa on fowtagol ɗon yaagol kahurgo arta ko fowtagol immagol salligo waɗa darɗe 2 ko fowtagol siɗa jogii lemunere lesetende yare ko fowtagol mana kala ko kupi programme ko wonnoɗa kon e mum ko fowtagol idan sa heeɓi leer goto heɓo minti 5 ma 10 de 5 à 10 minutes ɗin ɗon ko fi ko ya fowto sa watti leer goto kadi fowto waɗa ɗin so a watti ɗon leer tati sino jokkodiri ɗin leerji tati haray ɗi jokkodiri ɗa a fowtike minti 10 ɗo minti 10 si woni leer tati heɓu minti 20 ɗi fowtotoɗa mana chaque 3 heures le minti 20 ɗin ɗon hara koya fowtoɗi immoɗa jinda ma waɗa goɗɗum wallina fi ko yondire jande fo ko acca hakkille ɗen ɗe fowto ko on ɗum woni nafa fowtagol ngol biru wo ko jannguɗa si a fowtike haqqille ɗen mooɓay ɗum ɗon organise ha moƴƴa paaka wallina sa janngoye goɗɗum ngo kadi adda e paaka ɗum ɗon kadi feere misal mum no wayi wano goɗɗo addane ɗo defte ko carton ji ko defte buy o adda o naada so addi o waylay woni sanga o addi o wayla joni yahana adda naada ha o chambre ɗo misal heewa tew so o yilti tawi keɗon o wi addani ɗon deftere kaarire a wawa nde yaltinde mettay fi ko fi hon ɗum a addu tun naaduɗa organise ako no wawi wonde hine nder ton a ɗaɓɓitay no gasa leer 2 3 4 5 harayla hinde ton a yiyatande e nder ko sineɓi ha ñande gawro ye ko nde ɓe winola yomi kono e jaka hinde ga kono hinde ton ko honɗum haɗi nde hetto a organise aɗa so addi defte ɗen a hendike ɗe o inni hino goɗɗe inna habbala ƴetta defte qur'an ɗe fof kala ko yondiri e qur'an waɗa ɗo ko yondiri e tafsir waɗa ɗo inna addu luttuɗɗe
fiqhu waɗa ɗo, géographie waɗa ɗo, sira waɗa ɗo, hara ko noon wallinirɗaɓe ka be sanga wallinɗa o mandina inna ko ɗo mi waɗno tafsir, ko ɗo mi waɗi fiqhu on, ko ɗo mi waɗi tawhid on, ko ɗo mi waɗi biologie, ko ɗo mi waɗi siko noon organisirɗa ko gonga wonɗo addude naada tun on ɓurete ko naada. Kono si hatojino yi yo addu ko o mari kon ko an wawi jonnude kanko o wata jonnude. Iden hakkille ɗen no hatojini e sifa ɗum ɗo, si a jangi leere goto yo a fowto haɗe organise kon ko hunjiɗa ɗon. Koɗum waɗi ko ɓuuri hewde kon sa ƴettoyi darsugo o si nanday tum hakkille ɗen darto inna miɗo marno sifa ɗum ga sa finike finande aya no ɗon nanduɗo e aya go omo janngunoɗa hakkille ɗen aray tum ta be darta anne habbinen tawi e kolko mi finino ñanden mi jangi sifa o aya yiltitoɗa fiya andu différence wonɗo on aya ɗon e aya o to. illa alladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun gayru mamnun. illa alladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gayru mamnun. aya joɗen ko ɗe goote ka kono sendidiri ɗe ko fa o. oya ko suratu honto woni? oyano e suratu pambo tin. illa alladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gayru mamnun. idan on ɗon no ɗon ka oya ko honto woni e suratu illa alladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun gayru mamnun. suratu al inshiqaq ka suratu fajr ɗon na illa alladina amanu wa amilu salihati thumma kana min alladina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bilmarhama ulaika ashabul walladina kafaru bi ayatina hum ashabul alayhim narun musada. idan mana idan sendidirgol ko nandi ɗo ko si tawi hiɗa janngude fowto. so ala janngude fowtoɗa hakkille ɗe heɓata tan organise gol ha sendidira hakkude ko nandi ko. idan leer tati de heɓu minti nogay e joyi ɗi fowtotoɗa. siko ni janngirɗa si tawi a janngi ñallal ngal fof 24 heures on haɗata ɓuttina. toɓɓere ɗimmere nden si hiɗa janngirde ni a hatojinayi e ko lewñi lemunere mangore ko lewñi ko fi hon ɗum ngandin ko sukkar gollirta ko ɗum ɗo woni doole na noon kadi on tigi muɗude wiya ko seeɗani seeɗani. idan on seeɗa ɗon softinayi ngandi ni hokkay ngandi softede. idan mana ɗum ɗo no wallito idan ƴakkugol mangore yargol lemunere siko buudi e dare on hara no herƴa no wallina sanga woni leer goto o ƴetta goto ñaama iɗon andi ɗum ɗon mara probléme hella ka cella. idan ɗum ɗo no tawa e ko wallitotoma fi okkugol haqqille ɗen ngadi. idan so wi ya organise haray ko ya waɗu sa'iji ko janggata ko waɗa sa'iji ko fowtotoɗa ko. donc fowtere nden na ya waɗu juutuɗum tina ɗum ɗanagol ngol ɗuuɗa. idan fi yo ɗanagol ngol fanɗu haray ko ya waɗu ndi juɓɓudi ndi o wima ɗo ya naftor tan mo Allah waɗanma o. wala ba'sa illa ala an yuriha nafsa nde o fowtinta wonki makko kin wa qalbahu e ɓerde makko nden mana ka miijitagol waɗugol analyse on synthèse ji ɗi wa dihnahu e hakkille makko ɗen ida kalla si ronki shay'un min dhalika hunde e ɗiɗo tati. si wonki ki ronki ma si ɓerde nden ronki ma si hakkille nden ronki. idan kalla ko tampi idan no serti e kull kalla yakallu mana ta'iba yata'abu. kalla bi mana ta'iba ko so ronki. aw da'ufa ma si lo'i wa an ya'khudha nafsahu bil wara o joggitora wonki makko kin reenare. al wara ko reenare mana rentagol e kala ko añini kala ko kaani mana neɗɗanke on ila law o ƴettay jikku karama koɓɓen koko wiyeteɗo wara reenare. ko wiyete wara
ko rentagol e hunde nde tawata ñokondoɓe maɗa ɓen waɗata sifa mum hay si tawi noon koko dagi hono misal hay ñamugol ka tarawo idan ñamugol ka tarawo hontete ko ella wonande wiyaɗo ko lollirɗo gandal idan rentagol e ñamugol ngol ka tarawo hada yutabaru min al wara kaka renare tawa idan ti wiyama wara itte sikki ko harmi ko wondema ko hay dagiɗi goɗi tawata mana kontete ka aada koko kanima koko ñiddi ko ya rento e muɗum ara a ukkake e muɗum fi jamii sha'ni e fiyake makko on fof wa yataharra o ɗaɓɓita alhalala ko dagi kon fi ta'amihi ka ñamete makko wa sharabihi e ka jaram makko wa libasihi e ka ɓornateri makko wa maskanihi e ka hoɗande makko wota o jaɓu ñamude ko harmi wota o jaɓu yarude ko harmi wota o ɓorno ko harmi wota o hoɗu ka harmi mana ko wiyete hoɗugol ka harmi kaka jatta ma ko wujja ma kontete muɗum en faami jeetati on attathabbutu fil futtiya ko dartagol moƴƴa taho ka udditugol mana ka jaabagol goɗɗo landal kono ni ñawore hunde kaare innano dagi mano harmi ko ɗum wiyete futtiya yambagi no hanani li talibil ilmi ɗaɓɓowo gandal an ya'lama nde o andata annal fatwa wondema udditugol ngol goɗɗo go fi dini ka dina mas'uliyatun adima ko dongal mawgal responsabilité tiiɗuɗo fa alayhi no fawimo kanko ɗaɓɓowo gandal on an yadfa'aha nde o duñata ɗum an nafsihi gay hoore makko mastata aberu wo ko o wawi ila dhalika e duñugol udditugol ngol gay makko sabila lawol mana wota o jaɓu jooɗanade tuɗade few si ari o fentu wota o jaɓu dey fewtamo on tawa e karamo koɓe no tooli masala lande mo ɓe sappo oya ɓe sappodira hara goto faalaka jabade fi hon ɗum masala on haray no hulɓini no wona yana e hoorema hara hiɗa andi masala o hula wowlande hoorema mi ko ɗum ɗo mi hani wadde landoɗa goɗɗo goo wasi na e hoorema woni fi andugol on ɗon kadi ko on ɗum wiyata ko ɗum waɗi fayda gando on kan haray mo huli reedu ha ka fatwa ko fi mo andi ko pon mo tawata ko an wiiɗomo yo o waɗu on no dagi ma yo accu no harmi on si probléme yanoyi toon ko arrondoto heɗe hadis on rawa abu dawuda fillike bi sanadin hasanin e tugande moƴƴere an abi hurayrata annahu qal o filli gay abu hurayra fillama gay abu hurayra wondema o maaki qala rasulullahi nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man uftiya bi gayri ilm man uftiya on mo fita mana ko wiyete fitugol ko yamirgol on mo fita bi gayri ilmin ko alda e gandal kana ismuhu bakkatu makko on wonay ala man aftahu e on fituɗomo on wa man ashara ala akhihi bi amrin wa man ashara mo sappanike ala akhihi mo siɗɗo mum on bi amrin fiyake yo waɗu ya'lamu harahi mo andi anna rushda wondema peewangal fi gayrihi wona e ɗum ɗon woni kono kanko inna on ɗon kañum yo waɗu ɗum faqad khanahu haray o jamfike mo kala faljituɗoma e mas'ala tawi wona noon haray o jamfike mo si himo andina noon so anda o majjinorima ko wiya wata wiide har mi anda lina ɗum ɓay hari a anda hanno wiyama anda imam malik ɓaawo o wonde imam na adi de o wonde imam adi o wonde kan imam yahuno ha yimɓe karamokoɓe 50 seeditanimo joni o wawi jooɗade janna so jaɓi jooɗade ɓaawo jullere o fuɗɗi jannude karamokoɓe 50 e jannuɓemo e anduɓemo yananimo si o ɗum fof hare o jaɓaade goɗɗo wi ka woɗɗi ari landimo lande 100 o jaabimo 50 o wi imam
kaka woɗɗigoye mi iwi ko lande temedere mi addi na gooto jeyiɗe mo be e landal mum mi ardu e mum o wi ko ɗum ɗo mi andi wo e kono nomi inneyta yimɓe ɓe wo yahu innaɓe imam malik anda yahu wiyaɓe malik anda idan imam malik her sali wi'ugol anda ko idan ɓen karamakkoɓe noon ɓe tawata hiɗen andi darde maɓɓe hiɗen andi gandal maɓɓe karamakkoɓe capannayo seedi tanike ɓe oɗo no wawi jaabade landa oɗo no wawi landede ka diina o jaabo si o fuɗɗi jannude o landa o jaabi 50 ɗe 50 wi o anda o yamapi kono noon mi innoyta yimɓe ɓe wo yahu innaɓe maliki anda enen ɗo haray ko jelo seeɗa ni en wondema hiɗe wawi jannude si masala bugama ɗo wowi ɓe wi ay si ɓoggol bugama ko to waɗande o ɓornoto enen noon si bugama ko wombele ɓen hoccoto fiyo hawre maɓɓe ene amin de komi yiɗi ɗon komi yiɗi ko hunde ka wonde o wakkilo yeddodirgol e jomiraɓe gande ɓen mana ina min kadi ko miɗo jangi kere min nami julɗo mana sa innimo wota wuulu a anda ine kere min nami julɗo sarti wuulugol ka diina na julɗugol ko andugol idan jonnon masibo ngon o yiiɗo sa innimo waɗu tawi na ko waɗeteno si bakkatuno toon ko arrondoto no woodi ɓe tawata ɓe fuɗɗoto ɗo masala ɓe landomo yimɓe tato nayo jowo sappo honno woni faale maɓɓe ko ɓe heɓu gooto suusuɗo reedu innowo ɓe waɗu ɓe waɗa si yanoye janngo gaɗa tuɓe Allah mene nde ko kaari winomen men waɗu kanko o sorto an sora idan ka diina ta jaɓo wolude ka radiyoji ɗo en nana wonde masalaji go'ono toon ɗi tawata woɓɓe no wakkili ɓe dasi ko mbuuɗi ko ɓe heɓata ko ka ko honɗum wowla hara hiɓe andi dalil no woɗi ɓena ɗum windaki hay nokku fi cigarette a nana e darotoɗo enna cigarette windaki hay nokku fi teddingol sonnaɓe ɓena ɗum windaki hay nokku tawa noon nano woniri ko faale makko o yewti wona ko sharia o yamiri ko sina ɗum be dalil ji ɗin ɗiɗaɓɓe nde toɓɓere ɗo watta yiili e mayre moƴƴa hinde suusagoy hinde suusa idan toɓɓere sakkitorde nden e neediji ɗi ɗaɓɓowo gandal haani heɓude al ibtiadu ko woɗɗitagol anil maasi gay gedde ɗi kala ko wi'ete ɗum ɗo no harmi siɗa faala gandal woɗɗito qala allahu taala allah daali wattaqullah hule allah wa yuallimukumullah allah andina on hule allah allah andina on idan manama no faala gandal koyo hulo allah allah hokkoramo gandal wallahu allah bi kulli shay'in e kala hunde alimum ko anduɗo wa qala subhana seniɗo on o wiye ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gonɗimɓe in tattaqullah si on huuli allah yaj'al lakum o waɗanayi on furqanan sendidirgol goonga on e fenande o waɗante haqqille ɗe no sendidira goonga e fenande idan mana o nordinante haqqille ɗen wawa andude goonga on gayi fenande o watta ɗon nema goo wa yukaffiru ankum wa yukaffir ankum o yaafano on sayyi'atikum goopi moɗon ɗi wa yaghfir lakum o haforana on wallahu allah dul fadlil adim ko o jomɓural mawnungal e al imamu shafii no tawano e ko ɓe sifotono wondema o hunjotono moƴƴa hakkille makko ɗen hari no weeli haka tawata hari simo janngude ngosengo ɗo ko yo suuɗu ɗo wota gite makko ɗe yahu toon o jillidira mana kala ko o janngi nde wotere o hunjiki o yehi ha ñande goo o yehi ka karamoko makko no wi'e wakke o wullite e makko o wi a komi woni hunjade ko joni ala yeɗɗude fota ko oɗo noon koye wulliti na ene janngoɓe laabi sappo e joyi se hunjo o ko nde wotere kanko o janggata on tuma karamoko makko wimo accu yeddugol allah o waɗi ɗum e gimɗi shakawtu ila waki'in su'a hifdi
fa arshadani ila tarkil maasi wa akhbarani anna al ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi womi wullitike karama ko awwaki komi ala hunjade ko yeɗɗi kon o tindinilan yomi accu ko boni kon o yeetilan wondema gandal ko annora allah jonnata annora makko o yeddowo wa nurullahi la yuhda li asin annora allah on jonnatake yeddowo no gasa noon buy e meɗen ɗo ngal ɗay si ɗum ɗo yewtama tawi woɓɓe hara no hunji qur'an on hara no wadde boneji goo ma ko nattata e muɗum ko yewti en nane ko gandal ngal wona hunjangal ngal wiyete gandal ko huurangal ngal margal ngal wonan nafa wonande jommu ngal tawata ngal no wondi e barki ngal tawata ngal no wondi e barki ko ɗum waɗi haray neɗɗanke on ko be o wakkilo o janga so wattane yili ka ɗaɓɓere gandal jippitare nden wakkila gongol wonde ko annora mo allah subhanahu wa taala okkata neɗɗo haysi tawina o annabajo allah no okka mo daren hakkude Moussa alayhi salam e Khadir allah subhanahu wa taala okki Khadir gandal ka ngal tawata Moussa jogaki ɓay Moussa andi ɗum kono o wino o ƴettuno kisan njooɓa o fokkiti ka on o wi allah ko onno mi andirta ka o woni ɗon allah yeetimo mande nden o fokkiti o yahi ha o hewtoy ka makko ɓay o hewti kono o wino hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda idan e ndaari e nder qissa on ka a yani wo taway oɗa no mari gandal ngal Moussa ala ta Moussa kañum tawa no hawnimo ko oya waɗi wo tawa no hawnimo ha o landimo o wimo awa ko ɗum ɗo sarti on jokkan naya landolan hay hunde ha min mi yetoma kono arku wo tawa kunɗon no ngalɗini ɓuuri kuma ka kara no o wiye ta nangitira mi yejjito kadi mum tawi ɗum ɗon no hulɓini ko wi ko waru hoore a waray wonki o wi mi innano a wata muññade o wi ta nangita hande kadi simi landikema joni ɓay o ari o darnima dindi kono o wi donc o wi ali ko fi on ɗum waɗanda o wi ɓay en heɓali ko ñaamen ndara sa landino ɗo joddi en heɓayno ɗo ko ñaami o wi en gaari ɗo ko haɗo ardude nana a wawali hunnude kono ngal gandal ngal Moussa ɗaɓɓi ɗo e juuɗe on ɗon Khadir na annabajo ka kanko ko annabajo haɗuno o yawa ɗaɓɓa ngal idan mana ko annora mo allah okkata ko annora mo allah waɗante kande haqqille ma yi'a gonga on gonga yi'a fenade nden fenade ɗum ɗo sa ɗoftaki allah a heɓata ɗo way noon wunjade moɓa gandal ngal kono naɓangal yottinoya e woɓɓe goo ɓen ton naftara ngal tawa ngal nafatako rubba muballagin aw amistami wonde hiɗa ara yottinana goɗɗo on mo yottinanɗa ɗon nana ɓuuri am wallahi wonde hiɗa janga e masala yewta yiya goɗɗo goo no wulla kono waɗi o wulli o nani yewtere nde allah yewtimo nde tawa an guitema no yoori ma pine janga qur'an goɗɗo goo wulla an hara wullali idan mana o nani ko ananali idan ko ittiri kulol allah ngol ittiri faamu o yo allah yeɗu e hawrodirgol e wonugol e ɓerɗe ɗe wonana e miran ka gandal ngal waɗe yo allah okku en kulol allah ko o okkirta kon saabu muɗum gandal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadi wa sallam idan ɗo darso oɗo gasi haray no woodi ga wonɓe ɓe tawata hara ɓe faala fuɗɗitade gandal ngal ley ɓe tawata naɓaali hari boyi ɓe hatojini e fuɗɗanede ley sabu ɗum ɗon mi yewtidi ga fiyo en fuɗɗo darsu go'o mo tawata ko deftere tosokere fuɗɗorten kadi inchallahu taala e alarbaje ɗen hara ko deftere al akhdari fuɗɗorte wallito fi ɓe tawata ɓen haray no gasa hara muutaki buyi ɓay haray nde ɗo deftere no anda ko fuɗɗorde ɓay ko bidayatu mutafaqih ɓe wi kono wonde haray karfe goo no garayde toowi haray en waɗi programme on inchallahu taala e alarbaje ɗen e olere ɗo hakkude futoro e gueeƴe halfinen ɗum ɗon amir meɗen on inchallahu taala fiinugol
e deftere al akhdari si nden ɗo gasi ɗon e ƴette woni fiqhu al malikiya o fiqhul maliki yaade e muɗum fuɗɗoren deftere aranere nden ɗum ko al akhdari yaren noon doy nde hiɗen gayna on ɗon gayne nga e wawya ƴettude defte ɓe ɓanginanayi en ɗe ɗo ko woni arde ɗo darsu men arowo ɗo on ko honno gandal ngal janguirte ko honno janguirta ko deftere honde fuɗɗorta honde hikkata ɗon den ɗum ɗo wallitoto en fiino ƴettiren escalier on ka gandal si tawi a fuɗɗorike deftere tosokere nden a ƴawri seeɗa firo karfe buyi haray hande kadi a wawi yiide firude saabu ko wonɗa e rewtade kon kadi masalaji buyi fiqhu a wawa e famude e muɗum haray ko teddungal meɗen inchallahu taala ila e alarba arowo ɗo e waway fuɗɗade inchallahu taala haray ko deftere al akhdari on wonɗen e fuɗɗorde siko ɗum muya wa sallllahu wa sallam ala nabiyina muhammadi wa sallam eɗen ara ɓe maaki joni ɓe hokki lande joyi usaɓe maaki no woodi lahdari on no mari muulu heso yaltuɗo ɓe yeeyamo 10 000 no windita windode labandi si tawi ella ala tawa fof no wawi heɓude deftere nde aray ko min radio noon so alarba on addora e yoga e majje holla no idan joni usade en addoraɗe ɓe anda so tawi fof anday kadi ɓay ko 10 000 heɓuɗo feere o addora 10 000 on joni ƴettaɗe e juuɗe maɓɓe siko aksu mum kadi tawa hiɗa mari to wonde goo nde tawata ko o moluɗa ani hadafu on koye a wawude janngude wawande jannude goɗɗo go'o haray ko ɗum ɗo woni toon inchallahu taala wa sallallahu ala nabiyina mouhammadin wa sallim joni udite lande ɗen ko jelu makuɗe ɓe makuɗe okki e lande joyi naam 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 salligi on e tamamuye on donc ko darsuno inchallahu taala idan ɓe maaki façon ji salligi on noyi e façon salligiji boyi ɓe humpa salligi mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam salligino mi sikki si en gayni ɗo mubacharatan ko e on mawdu wonɗen arde ɗen mbari ɗo babul wudu si tawi en accimo ha en janggimo ɗo no gasa o ɓurte famede no gasa ko darsu ɗiɗi wonata hakkude meɗen ɗo e ma darsu tati hakkude meɗen e babul wudu si tawi ella ala accen ha ɗon hara en naɓidoyey ɗon nde wootere ha si tawi ella ala ok si en gayni on ɗon aren goslu aren tayammum ko kanji fuɗɗora ɗo inchallahu taala e deftere ɗo ko andi ɗo kam mukaddima wonɗe haray babu arano on ko babu tahara ko on o fuɗɗori deftere nden ɗo kitabu tahara idan mawdu arano on babul miya wal aniya fi miranji ɗin e diyan ɗan neediji huntugol haaju ɗin hikkoɗo mubacharatan fi asunanu gosagol kañum e sunnaji fitra ɗin hikkoɗon babul wudu inchallah taala naam naam waleykum salam wa rahmatullah naam mi famali naam mana ɓe landi e beru neediji ko hollaɗo kon sino toon neediji go'o ɗi tawata jantaka ɗo taban haray e kala wonɗo wallifaade koko o tijji kon no ɓuri himmude o jantoto
ɗum no metti fi e deftere waɗande ihtisar yo nde moftu ko landa ko fof ko fi ka ɗum ɗon fopp woni to wo juutay feere o ala kono no wona misal wigol ngol ko ɓe fewtukol qibla to andinoma tawa e neediji ɗi waɗugol halaka so wiyama halaka haray woɓɓe wawata fewtude qibla par ce que so fof fewti qibla haray ɗonna konti haray ko mbadde julde nde wawata wonirde haray ɗon koye hoore saffeji idan joni noon janggowo on e jannowo on no tawa ka ɓuuri moƴƴude ko hara ɓe fewtoniri fi sururi ala sururi muta qabiline idan on taqabul ɗo wona ala chakli da'ira donc haray tawa ka wiyatake neediji ɗi ko ɓe on tigui fewta qibla mais wonande wonɗo janggude qur'an ni no tawa e koɓe jantoto ka neediji on tigui laɓɓintino yo ɓorno coñci moƴƴi yo waɗu parfum si tawi na sonnajo siko sonnajo to hara o yaltidata e ɗin ɗon coñci ko yaasi mana harana ka duɗal o woni yaade ma ka juulirde si tawi ko suudu makko mo wawi wadde ɗum ɗo fof ko hon ɗum ka teddingol deftere allah nde o jooɗo fewta qibla nde himo jangga idan mana ɗiɗo ko neediji ɗi tawata no janta e nokkeli goo ko janggol qur'an kono firtawandema e gande ɗen fof haray ko be on tigui warrude mais ko qur'an e ko hadis min mbaaɓe teddingol ɗin ɗon ɗiɗi mo wawi warrude no fewtugol qibla amma noon ka darsu kay wona janggede ɗon haray ko ala chakli halaka wonata ko ɓuuri e mannade ko hada wallahu alam nam no jolli wondema dargal ngal ko e jumare daroto hada sahih na mi landi tawi woni habbirama takbirato ihrami waɗama e ko du'a hommo ɓuuri jolde ɗon sendi janngugol fi uddituɗo julde noon ɓe landi on tigi usoɓe kadi e tawni udditara tawi ko usoɓe so jangi du'a udditorɗo mana ɓe landi fi du'a ul istiftah ko hombo joli e janngugol ɗon haray no joli ɗon du'aji ɗiɗi du'a go'o mo ɓe waɗayno ko farilla e ko ɓe waɗayno ko naafila du'a juutuɗo e oɗa ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk si tawi on tigui wiye aoudu billahi min alcheytani irrajim naam simo janngude qur'an o wiye aoudu billahi min alcheytani irrajim bisimillah rahmani rahim ko woni ɗum ɗo fof o sownitoto o fuɗɗo noon ewnagol ngol ko alhamdulillahi rabbil alamin mana janngo o fof janggay kala janngo fatiha janggay bisimillahi rahmani rahim ko suuɗowo e feññinowo donc sunna o koye wiu aoudu billahi min alcheytani irrajim bisimillah rahmani rahim suuɗa ƴewnoɗa ka julde feññintede ila ka alhamdulillahi rabbil alamin nam hada wallahu alam demaki landa sakkitoranga ɓe landi si tawi no dagui salligagol e douche interne e si a waɗay toon du'a wowleteɗo o mi sikki on ɗon mi dasi ko feƴƴi ɗo kako hikkiɗo on ɗon landano ɗo haray douche interne no dago salligagol toon ko woni e waɗata du'a on nder toon ko so yalti waɗa du'a on bisimillahi on kadi ko nde hiɗa naata ka hurgo wiyatama ko fi hon ɗum douche interne on no moƴƴinira noon so tawi kono haniri noon a tawa e hella ka laaɓal hella ka bargol wa awa hurgoji ɗi tawata ɗin hara ko gayke kan direct waɗa ko fiɗo ko tiyo wona waɗede yaaha hibboya ka woɗɗi idan mana an e ka soɓe o woni ɗon no woɗɗodiri ɗiɗi no andi tiyoji ɗin fof naɓayɗi ɗin konko tuuni ɗon fof haray ndiyan no ley ɗan tawata haɗay bargol ngol yo yiltito ka nder douche ɗon mana ta toujours no fermi mana tiyo yaaɗon haray mo fermi ko ɗum watta ɓe waɗanaymo ka surtira ka gayke kan jasa toon almuhim haray laaɓal ngal ɗon so tawi on tigui no danki laaɓal ngal on tawa e nder toon so a naati a so'ata ko e hurgo naatuɗa kono noon ɗum ɗon daguinta yo a wowlu nder toon ko on ɗum du'aji ɗin ma inde allah tawde hon ɗum ko ɗon haaju o wona huntede nokkure ka on tigui huntata ɗon haaju ko nde laaɓi o ko nde laaɓi ko nokkure huntirde haaju wiyete ñawore mayre ko ñawore ko haaju huntete haray si mo naatude o wiya bisimillah o ardina koyngal makko nanal ngal nde himo naata so o naati o woɗi golle makko ɗen fof nde himo yalta o wiya gufranak o waɗa noon du'a si tawi o salligike du'a on ka yaasi ko fi no anda
nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko sifa ko ɓe lootike longal konto longal ngal lootete ka hurgo idan ɗum ɗon waɗata ko no ko wasina ka to joni noon ngol longal ɗon no wondi e salligi wata taw tigi salligo to taho siwa looto longal ngal idan mana ɗum ɗo holli laaɓal ngal ka nder douche ton ella ala e muɗum mana hada azahir ko feeñi ko ko woni on tigi waɗata nder ton du'aji ɗin ko waɗete kon ko so yalti ka yaasi o waɗa hada wallahu alam haray joni en daroto waɗo joni ten e amir on micro inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdi Allah subhanahu wa ta'ala en tori ko moƴƴere makko nden ko aduna e kalakhira yani ustaz en e jama mum araji mawɓe ɓe golliɗo jama mum o jama me o kam tummodiral o ko tummodiral moƴƴal kirɗe islam yanke ala ko moƴƴi ɗum ɗon hay o wasde raɓɓininde kadi saayi on seeɗa o fii araji woɓɓe ndinadina golle ronkiɗe so jamanu relɗi moƴƴal jamanu seenani arena en jootin ha woɓɓe hara ko si iwi ɗo kayne hewtoya looto hirto tawa ko golle iw wasde raɓɓininde tan hara koye wakkilo kadi moƴƴa rewɓe e yandi deftere ko woni en janginde noon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe ɓeere ko musidɗo Mama Ibrahima Marel hay ko andi tingol on kala andoroɓe ɗiɗo kafeje ɓokki ɓe wawi yagoke youtube ɓe winda o numéro ɗo 624 22 25 78 ɓe wawaymo hende kon ɗon kay inchallah. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh.